abanye babizwa kakhulu abanye babizwa ngokuthandana omunye weza ngoba wasele umfazi omunye weza ngoba esele indoda wezwa nje esehlala ikholwa ngenxa yosiko omunye weza ngoba esele ngumyise nina engazi uzawuhlalaphi wase ehlangana noSembe sokusuka emoyeni wakhe ukuthi ubaba lo engamazi kodwa into wafa nonini bezofika nje ubaba lo abese mlandela baningi abantu abanjalo lapho khona abenza ngomthandana ningababenzayo manolo ningafani nami ngiyayengikhohle sengiyabheka engithi bangibona abantu engiphosamela noma bengiphayizi ezinhle bese ngikhohle noma bekhuleka bese ngikhohlwa ukuthi yeza kanjani lesinye isikhathi kwakungijulayo nje sekuzavuka nje nase ngibona ngikufa ngibona iy'ngane eziningi abafana intombazana yona endala bese olanye umfana uma ngibuka le ntombazana namhlanje umnyaka ozifela umamfana nohlelo nomnini oseyijala mnini ngase zizale ezingane ziqhamuka ngapha engane hlangane nazo khona lokho emgwaqweni manje lezingane azikhulumi bese amazi nokusenziwa ngitshalo naseivele ngiyongena bese ngifuna utshwala sengibashaya ngithi ngilokweba lapha ekhaya ngoba ngiyabona bathi babakhona ikhaya lomdadana awu abesethi hawu baba yini ngishayelani na ngikashonephi bese ngiyadumala sengiyathuka ngingabathi na singabasenamba ngenzelani na iyakhala le ngane ndala asakhuluma lo mfana esethi asinababa asinamama asinagogo asinakudla asinangubo hawu abafundisi bakimasi na basikhohlwa bonke manje kufike iphupho kuye lo okhalayo lapha keze lapho kuphakamela azokwenzani na azokwenziwa size lapho kuphakamela afike sithole ukudla sithole ingubo sithole indlu sizawuthola omama sithole odadewethu sithole abafowethu sithole obaba phakameni na lengane kuthiwa size enkosini lapho kuphakameni Thembe bese ngiyajapha bese ngiyadumala ngashaya ingane ey'hluphekayo zingezile uzokweba na zithi ingane kuthathe nokusela lambe kamanyikilikana kukhona owezikwembethe okuncane kona angisazi wakwembethe intwana yinhle emanikilikane elengalo kokuncane phela bese ngijabuka kakhulu hawu kanti kanjani leyo nto-ke ngiyikhumbule njalo kodwa side lesi sikhathi uma ngicabanga mhlawumbe kungo-1940 noma 41 kuleyo mnyaka kodwa ngiyikhumbule ngibone ukuthi baningi abantu bakaNkulunkulu esibaqoqayo uma beza nasemakhaya ethu nasemathempelini
abathina uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo futhi laba abangathinganga uNkulunkulu izigebengu zikhona ezafika umsebenzi sashayela siyongakapheli umnyaka yasathatha isithatha umfazi womuntu wasekhaya kuhamba naye angayikhohlwa leyo ndawo ngoba ngangijabulela lesi sigebengu ukuthi umuntu onosizo umuntu ohluphekayo kanti akekho njalo maNazaretha ngithi nami ngiyacela ukuba uma uNkulunkulu wenu uzawukwenza isono esikhulukazi esibusathana sibambe uma ungayeki ukuba nomona nokuzithwala nokuzihlukumeza kusasa kuzawufika insimbi yembi wenza okubi kanti khona wayezemkhulele umfowabo uNkulunkulu uyakubuza wenzeni na uphi umnayo wakho ngalesi sikhathi akasazisole akaphenduki impendulo yakhe ithi mina ndabani nomnayo wakho umalusi wakhe usibike imawuso njalo na ungalobulela umntanami wena na umbonile ngimbulala ngibonile inganazi zanga zakho zibomvu nje zibomvu kanjani zanga zami zimhlophe uNkulunkulu lenhliziyo yakho intombi igcwele igazi lomfowenu igazi lomfowenu liyakhala lapha kimi enhlabathini nomnye wafika ezulwini uyabona ngoba uphenduke awusiboni sengingabeka isiqalekiso phambi kwakho bonke abantu abakubonayo bakushaya omunye akushaya omunye akushaya ngenduku omunye akwazi ngomkhonto kodwa bakubulala bawuzikela njengenyamazane bengakwazi noma ukhangaphi nje bakushaya netshe likushaya nomuntu ukushaya nenyoka ikushaya nenkomo ikushale nawusoze waphumula waqala-ke ubukhali wazisona wathi awu Nkosi ngiyasiyabuka impela ngimbulela umnayo wami benginomona ngomthanda kakhulu manje ngimbulela esephele ngizomthalaphi uNkulunkulu wayesemthethelela kodwa wazisipha yena uNkulunkulu banenkankaka abantu maNazaretha njengoba silapha nje abathanda ukusiphisa ushembe oyathi noma onile inhliziyo yakhe inovalo izisole athi ngonile Nkosi esiswini bakhona sesisweni lesi soyalo indodana olahleke bengikhuluma ngayo ngonile baba kuwe ngonile emhlabeni ngonile manje ntantaka abantu abanjalo abaye bangazisiki shembe ngokuthi angithandaba angonelutho lapho ephakame ngona nangokuhleka nokuhleka kwakho uma kweqile uyona nokuphuma kwakho uma phakama kakhulu uyona nokuhamba kwakho uyona naso noma lokhu kakhulu noma uthemba bekuthanda kanjani uzadumala uma ukhuluma izinto ezinelutho ezimbi ngaye nakho lokho kuyakudumala ngifunde incwadi ekhuluma ngamadoda amabili engiphathwe njengegama kuthiwa khona umuntu eyinkosi enkulu igama lakhe ungesidati nezakhe bathe ukuthi laba bantu bakaNkulunkulu abanjengani nje bathubuka ababe besaliduma isabatha bathe bekhonza izithombe belahla uNkulunkulu bathe beyela bedla imithi bedla amatshwala benza konke uNkulunkulu wayesethuma indoda wakhona esigadi nezakhe bathi hamba ubulale laba bantu bakwa-Israyeli
Abazoba bathathu bathunwe baseBhabhiloni bawaziqini lapho bayawusinda lapho abalwa nawo babulale yokunika amandla baqeda wayesefika-ke ngempela emzini omkhulu onjengalo wasephakameni ongaphezulu kwalo okwakuthiwa yiJerusalema lo uNebukadinezari wababulala abavumayo ukungena kuye wabayeka inkosi yabo kwakunguzedekhiya bambamba ezedekhiya ngoba wayengafuni ukukhonza kule inkosi yaseBhabhiloni wamkhipha amehlo umwambo ohamba naye wayeBhabhiloni engasaboni wayesethatha izitsha zephasika ezabo kwakunezegolide nezesiliva uNebukadinezari wazithutha waseBhabhiloni wathi yiko lokho okwenzani iziqhele wahamba nazo uma efike eBhabhiloni angimazi wazenze njani lezitsha zikaNkulunkulu kodwa waziphathanga kahle wafike wayeselwa nalaba bantu bakwa-Israyeli esethi abangakhonzi uNkulunkulu wabo esethi abakhonza isithombe wayezisithombe esikhulu oDanyeli nabanye kodwa bakhonze sona uNkulunkulu wamcungula lowo wasikhumeza uyise walo ndoda esikhulume ngayo uBelishazari waziqhenya kakhulu kanti wayeyinkosi enomumusa esithukeni kodwa ngoba inqoba aba-Israyeli wayeseziqhenya kakhulu akabe sacabanga ukuthi ukhona omunye umuntu akabe samazi uNkulunkulu khona wayesethi mina nguNkulunkulu wakho umuzi omkhulu wakhe izindlu ezinkulu wakhe isitezi ezinkulu wakho umuzi omkhulu kwakuwayibhabhiloni kwangelinanga waya akhwele phezulu lapha endlini yakhe athi nithi ukhona uNkulunkulu naye njenje unaso isitezi esingaka saka imali enjengeyami nazi inkosi ezingabezani naba abafazi abanjengabantu hayi mina uNkulunkulu kuthiwa-ke uNkulunkulu ungoloko wasesuka wayesempa inhliziyo yesilwane wayikhipha inhliziyo yomuntu wayesefake esilwane uNkulunkulu njalo wamaNazaretha uma ulokwenza ububi ngenkani uyayisusa le nhliziyo kaJembe ayisuse le nhliziyo yasezulwini kuwe uma ethanda asifake inhliziyo yenkani noma ngenja noma ngengulube uma sekunjalo-ke ukude kwabuyele endleleni yokude uzawukwenza zonke izinto ezimbi ngenkani uzawukhuluma zonke izinto ezimbi ngenkani uzawudla konke okungcolile ngenkani wekuthi-ke muntu ngoba ayisekho inhliziyo yokuthi kuwe sekwangela inhliziyo yesilwane uma ethanda kufake ukufele uma ethanda kufake ukuthanda imuthi akhoke ngoba yakuthanda ukuthi umuntu ungawudli uzawudlala umuhle noma umubi noma unjani noma unjani noma inyanga ibhosha phambi kwakho isida udle abantu abangena inhliziyo yenkukhu neyezinja yokuthanda ukudla okubi uNkulunkulu sewayikhipha le yasephakameni inhliziyo le kaJembe seyaphuma kwase ukuwa inhliziyo yesilwane kunjalo lencwadi esiyifundile ithi uyihlo wena Belshaza wahlubuka uNkulunkulu wenza okubi uNkulunkulu wayesebephuca inhliziyo yomuntu esewufaka inhliziyo yesilwane iboca phela amanihambe emhlabeni bakhona abantu abanjalo wena uyombone kungumuntu nje kanti cha sewafakwa inhliziyo mhlawumbe yengwenye mhlawumbe yenyoka lezi zinto ezidla abantu ungeke umnandi emthakatheni ungeke umkhiphe ekubulaleni abantu ngoba sekwangena inhliziyo kaSathane wesilwane esibulala abantu omnye kungena inhliziyo yemfene omnye kungena inhliziyo yenkawu ongena inhliziyo yenkawu umbone ngokweba engalesaba namahloni neminikelo leyesondo makunikelo yena kunenhliziyo yenkawu yokweba yemfene lekaThembe inhliziyo seyaphuma umselo walofana esikhuluma ngayo uBelshazari uNebukadinezari waphela ngona inhliziyo yesilwane wayesephuma ekhaya uhlala ehlathini izwe lakho lamasaka wayesehlala khona
edala izikomo, edala izibhongolo, wakaleta ukudla kwakusana. Abantu bakuhlanzela abantu bakhe bamlethela ukudla akucishe, wazitshale, wadla amahlamvu, aphuze, wahamba ngey'nyawo nezandla. Wayesehluma uboya emzimbeni nasekhanda, waphuka kangaka noboya kwanjengesilwane. Wahlala iminyaka eyisikhombisa enjalo. Wahlala iminyaka eyisikhombisa enjalo. Waze waphupha uNkulunkulu wamkhumbula, wabona isiboniso kwathiwa babili iDanyeli azomkhipha kulolu daba. Lokho esifunde ngayo indodana yakhe. Wathi angaphi uyise babuya wahlala ekhaya esihlahlana wayesefa, kwathi kubekwa uBelishazari. uBelishazari wafika umkhosi kukhulu eBhabhiloni. Wafika imali iningi, imbuzi, abantu bebalini. Wathwayiza nje uBelishazari. Wahlanya, wathola iy'mpiko zokundiza. Wakuthanda kakhulu ubukhulu nokukhulekela nobukhosi nokudla nani, wathanda kakhulu notshwala. Waphuza kakhulu utshwala, angakhohlwa nawukhetha amasana. uBelishazari inkosi yaseBhabhiloni. Uma enjalo, lo nkulunkulu owayebathumile ukuthi abawushaya ama-Israyeli wayesesuka wayesethuma abaprofethi, hamba utshela uBelishazari ukuthi sengiyahamba, sengiyasuka kuye, sengibuyele ezulwini, sengifuna abakhulule labantu bakwa-Israyeli ngoba uyabahlupha nama kangalo. Uyise wayekazenzisa yena sesontweni, yena cha wayesesuka wayezifunela izithombe eziningi nokukhonza. Wamfika impela uNkulunkulu, wathi akho uNkulunkulu ezinyuka mbona iy'ngane ezingalelana, mbona isibhakabhaka noma akukho uNkulunkulu. Namanga lena nami-ke nguNkulunkulu. Esaza uNkulunkulu wathula wangaze wathola, wathi esuka lapho uNkulunkulu wayemthumela isitha, wafika abantu bale entshonalanga, amaPersians namamajayi bahlasela lapha ezweni lakhe. Uthola umuntu omkhulu uBelishazari noyise omkhulu uNebukadneza omkhulu, kodwa uNebukadneza ngomkhulu nangapha nangapha umkhulu hamba phakathi, basuke befaka igridi lapha phakathi. Belindawo lapho livulwa khona uma befuna amanzi, balivule bakha amanzi kuwo lapho balivale. Omkhulu ngabantu amakhulu akwazi ukungena abhalwayo ngapha nangapha zonke izindawo. Uma behamba abantu baphume ngawo babuye babuye ngawo. Lesi yabavimbezela yalo kwaze baphela iminyaka, ngazi noma yababili noma yabamithathu, iyakwazi ukubanqoba. Wayesethuma izinhlawu ezinhloli zakhe le nkosi, igama layo kuthiwa nguDarius. Angazi noma kwakungu-Alexander. Wathi ake niyobheka, wayesemgqokisa njengomuntu wakhona, wafundisa nolimi wakhona. Bazoyisheba le nkosi engaphakathi. Wathi hamba niyobona umbuso wakhe unjani. Bafike bathi uqalile kakhulu, kodwa uyadakwa. Uma esejadiwe sewafundisa ukuba ney'nceku zakhe ziphuze, nomndlunkulu wakhe uphuze, namaphoyisa akhe aphuze. Uma umsikela ejadiwe ungambulala njalo. Uthi-ke ungena kanjani ngoba usesehleli. Bathi vela isinyana nje sathi isingayingana sendoda okwakuthiwa ngumprofethi wakhona. Sengathi wayengaboni nasebesweni, wayesethi inkosi, mina ngingakunika yisi, uNkulunkulu uzawukunika yisi ungayithanda. Uyabona ngoba singaphandle nanku umkhulu nje asimbe.
Inge ngapha elikeleni nangapha senzela umfula lo ngihambe ngapha nangapha kuhle sivale lemase sindile sivale lelisango ongena ngalo umfula amanzi angabe uyangena abe baceleni senzela sondawo ukungena kuthiwa phakathi komuzi kukhona isango eligadwa namaphoyisa abalivulayo njalo babetha amanzi siyafike sivule lona uma usushile umfula ngenyanga ethile kuthiwa bebe nomkhosi ababantu bobe bedumisa izipho zabo bobe behlabile izimvu izinkomo amatshwala yini lola ngabatholasuka ngalo kuthiwa lo mkhosi wabo uthatha inyanga yonke usuku olukhulu lwakhona phakathi kwenyanga u-15 ngalelo langa bathi sibuza ngizingane yakhona nepoti lekhona beyajabwa bekulale nje konke koze kubone ngesinye isikhathi ngeke bazilutho kanjalo naye laba abantu basebhabhiloni wathi unkulunkulu uma ebanika amandla ukunqoba aba-Israyeli wathi kubo niyabona-ke laba bantu engibanqobeni ngabantu bami ngabantu abangcwele ningabahluphi ningabamisi sabatha ningabafundisi amatshwala ningabafundisi izingulube uma sebefike ebhabhiloni abakwa-Israyeli alahlisa abantu amatshwala benze yonke into ephambene nomthetho kankulunkulu unkulunkulu wayesiyasikhuluma aziqhenya lamakhosi asebhabhiloni aziqhenya lamakhosi asebhabhiloni umkhosi lokunjalo maNazaretha kakhulu nina abantwana ningamakhosi enikhona ngaba umkhosi liyahlonishwa ukuze abantu bakuhlonishwe uma uyinkosi bokukhuleka emadodeni amadala angakwenza ungazisi ungawashayi ungabethuki noma bonile uselahle nabo ngoba bayizingilozi zokukhanya ibona abaphathelile omuntu bayinkosi uyacabanga ukuthi umhlaba wakhe uphethwe munye cha ngabekho into eyinkosi ukazithatha umhlaba into yokuqala uphathelwa uNkulunkulu okwesibili aphathelwe ngoyise abangazele okwesithathu aphathelwe ngamadoda amadala noma engenduna bona abantu abaphathele umhlaba nabafazi abadala ubazise ubaphathamele ubabethuki bese kuzale iy'nduna zakho namaphoyisa akho amanye kamaphoyisa ayalunga amanye kuba amaqensane ezinduna ezinye zilunga ezinye bezikeleni qapheleke ezinduneni ngoba imvama abantu abanganayo nabangaphansi kwakho kumayeni badale ngabantu ungavumi bashaya abantu lapha esikolweni ngiyangibone kakhulu abanye abafundisi abakwazi ukuphatha kahle umuntu webandla abakwazi ukumhlonipha abakwazi ukumfathamela bayathanda nokumethunga bayathanda nokumsola ukushaya bayathanda nokusethe bamise bangazi ukuthi abakwazi ukuphatha abantu ngaphandle kwalaba bantu ababahluphayo nababasolayo nababaphetheyo yenze njalo-ke inkosi yasebhabhiloni le encane uyise wayinjalo elonkulunkulu ihlale waphezukwana yona wayengazange ayihlale kodwa abantu bakankulunkulu yayengabaphethe kahle yepha wena Ago
Nazareth. Uboniwa. Ningabavumi uboniwa. Nenhliziyo yenu ningavumi bayinonise. Ningamdumazi Thembe. Ningamphathi kabi. Ningamenzi intandane. Uma efiyanisa imihle endlini yakho uyaya intandane. Uma efiyanisa ugolofo endlini yakho uyaya intandane. Uma efiyanisa ubufebe endlini yakho uyaya intandane. Uyayangazi uzakwenza njani. Liphilizile uNkulunkulu akahlali emathempelini ezizwangezana. Sithi akahlali kulezi zinto ezinkulu ezingaka. Uzawuhlala ngaphakathi kwenhliziyo yethu. Njalo uma inhliziyo yethu ingahlanzekile uba yintandane. Uyayangazi uzawuhlala. Uyayapheka zule. Abuyele umva lapha wayenjalo safika kuleli lizwe. Lapha wayendlula engenandawo. Namhlanje-ke uhlala enhliziyweni yethu. Kodwa uma indawo ingekho uzohlala. Uma indawo ingekho enhliziyweni yami, uma nginesikhathi mina naye uzohlala. Lawa intandane kaWesambisi. Angazi uzakwenza njani. Ngisho njalo ngingamdumazi Thembe. Ningamenzi into ebuhle. Ningamenzi into esezulwini. Ngoba uma esezulwini uzawusiza ngani. Ngivumela ngene ngaphakathi kwenhliziyo. Ngivumela ngene ngaphakathi kwengqondo yethu. Lapho sihlale naye. Sonjalo sihlangene sihlala nasi inkosi yethu. Nasemina ntambama. Nasemina Kumahayo pensaza. Hamba. Naloku jawo kade kuthenga lelanga elikhulu. Lalo mkhosi wabo. Laba basePasia. Abasemajayi. Sebevalile umfula akazi yena bawuvale isunga lelanga lomkhosi. Bawuyeka yohamba kodwa basebelungise izinto sebelendile. Emaceleni bahamba bathi indongana nezincane. Ungathi uthatha i-hour bezisusa ngama-Arab namafili bamanzi achitheke yonke indawo angangeni lapha ngaphandle. Sebezile ukuthi inkosi iyadakwa iyaphuza. Kuzana ney'nto zayo. Kuba njengoba silapha nje ngiyaphuza nami ngihlala amagalani kagola. Sisidakwa sonke nabafundi sidakwa nabashumayeli. Lala singasembethe namaphuzu lawa alekusanye wafaka ibhodlela. Dabe nabafazi badabe nensimbi zonke. Lobathile phakathi kwalokhu singabe sisathandaza. Singabe sisalila. Singabe sisakhola isiguqo. Kungabe saziwa ukuthi lo muntu wakashaya ngowethu. Sithi hhayi asinandaba ngithathani mina. Umuntu wethu mhlawumbe wafika nomuntu wesithathayo. Ukudla mina. Kunemali. Kunyama. Ngamele njani uma inyama ngayitholi? Ngizolapha ngilefile inyama, ngizodlani. Sengijali. Ngimphuzile. Kodwa ngisikhathi ngiyadakwa nje noma ngafundanga njwala amanazareth. Kungcono komntwana ukudaka. Kukhona okukhulu ukudaka kwesono. Akudakwa nje umuntu engaziye lutho.
quale sono, segnalano. E mi dicono che si piace, perché non è differente alla famiglia, nel gruppo. Io sono solo che segnalare, un giavo non ha potuto. Ya non si fa. E per come non un buon lavoro come non sono capito. Ya, a fare ogni con la persona. Non so alla persona, andare a fare nel ciao. Andare, cosa per un caldo buono che per la persona. Yang nella di ciao è cosa un caldo buono che per la persona. Ya sempre. Cosa ma poi anche la peccato. Cara kota wano, ba mama dia lu wajib. Dan cara aku lupa nama semua dia. Kota ayu, kalau lu sudah, nada apa yang lu dah sudah lalu ingkut. Tapi lu sekarang kalau lu berada. Quando aveva pagati, guardiamo, Adisa, Vassina, in così accorto, ma io non va un dio, non va in spazio, passava pure la donna, quando una rapina sono stati, così non c'era qualcuno. La passione del giappone, la una vita, la grande mare pagamento, un po' di partita, le tenda, tutte la cosa, la vita. Oh, la mangia, non è mai ogni volta che una situazione è speciale, io sono un curare, io un culo, la banda. Tirata masalah, waktu nggak ada sama kontak, kemarin nggak dapat waktu mampir waktu pada polis jawab juga kurang ada apa waktu kalau soal waktu ujian masalah dapat pasti kongres ini juga waktu juga. Kalau ada sama ada juga ini mungkin berapa masa aku nggak tahu kuliah kamu itu kau ini orang mau apa lagi lah itu kuliah ini soal mungkin pas para dokter kunjalo boleh aku ni kau sini asal bukan je Quando cambi tanta, oggi un'inda, oggi una raffreddata, la plattella, canzone, ma candela, ma cambi tanta, la donna io parla, a me tanta, comunque, senza pubblica tanta, sta lontano, sta cala, sta mamma tanta. Alla papel, yang pun mana? Kau barang azan, bersama lesan salah, bersama dan asal, dan asal, tangku. Quando si viene a stare noi sappiamo che hai un culo quando si dà la Amazon che è gelata la prima dama perché usando il servizio un po' grande quando con la persona di portare sabato amba un pane che non ha già nella cara having your having your phone, having your radio.
hambe ngezinto imalisaba khona sala umuntu ukuthutha oba nakumuntu omama wakho ngangena mama ngibase isitshwaba yini mntana nobhalo wesabani na ngone umunwe ngone isandla bhala ojongeni angazi bhalani noma sibale isibuzane noma ngamufayini awesaba wantu ningabuyele emva manazareth ningaphuzi utshwala ningabophuzi utshwala noma cha unkulunkulu uyaphuza utshwala ezulwini yina ningaphuzi noma vele umuntu ezulwini uyaphuza ungaphuzi ningaphuzi utshwala uzokuzala bephakame ningesabi ukumhlupha nokuphuzile manje ngibona ngiphuzile ingitshela kathi usibaba ngoba sewuyaphuza hambe kwenye indawo yakho kuneyindawo yini uyathi ubalulekile ukuphuza kuye ngiyabona amasebanami ngaleso sikhathi ngihambe ngenzela kwenihloyo ngoba angisiyo into enkulu uma ngilapho esiphakameni into enkulu unkulunkulu into enkulu esiphakameni lokho wesayo ezulwini wenza emhlabeni ngoba ethanda ninabantu bakwethu lapha kuthaaphezulu akezile kini lezenkulunkulu uma sesikhathi sami ubangabe emhlabeni ngawuhamba njengobaba kodwa unkulunkulu akahambi wena umhlaba engakuphandika kuba ngithi uma ngikhona lapha esiphakabeni ngisebenze mina ukuthi unkulunkulu akahambe lapha esiphakabeni ngisebenze indlela yokujonga ngiphuze ngenzeni unkulunkulu aphumele lapha esiphakabeni alele mina ngibe yinkosi angakuthi ngibe yinkosi enjani noma yinkosi eyingulube noma yinkosi eyinja noma iyikati noma leyisele noma leyinjalo lapho esiphakabeni inkosi yakhona ngisebenze nani ngoba yena wayengela mhlobo ngoba ngazangahle bakhula abantu bancipha wena ngoba siyanyipha usenda siyasikhazimula sesigcwalile manje sesiyahawukaza manje manje-ke ngiyakhuluma ngithi uma ningibona ngijabule kuba ngitshela nje kathi baba hamba phandle noma ningasela ukudla olukhulu endaweni ethile akuyeki ukuhamba lapho esiphakame uyawuthi-ke mntwana kuyekayo ukuphuza usitshele nathi siyawuani ngoba ngibhasobhile abantu abaseka babhasobhayo umuzi wabo abantu abaseka babhasobhayo umngcwele ngeke ubone unkulunkulu ezokwelisela umuzi wakho ngeke ubone mhlambe esezulele amabhasobha umngcwele bakho cha sewakunika wakunika lokhu kwasephakameni uma ungakubhasobhi wena uma ungakweluthi wena kuzophunyuka njengoba ngizokhuluma nje nguwumsende lokhulumayo uma ngisende ngingayikhuluma kanjani indaba enje ngoba isoni sokuqala lapho esiphakamenini ngiyanyazwa nokunani nonke ngingayikhuluma kanjani into enjalo ngoba ngesaba ukuthi abantu bazawuthini uma ngikhona ngezono zami na kodwa nguye okhulumayo uthi khuluma noma unguyinjalo khuluma utsho njalo uthi ngiyangenzela umhlobo isifazane benunje ngami
Loba pumayo, ya kamalama ya punika. Ani ni ya bakroki tamanjalo. Amya kuluma aga bela matto no kulumu no mobile dono da ke nanna matto ami loba ya luti navanto anara serve navanto anara no così no ni tutti i da indici no ma tanto domanda di vediamo domanda di Stato non mi sto per un'anno ma se la deve fare e dire che la foto non fa la fusana lì ma la fusana non è rimasto morendo lungo per parlare ma e poi sarà un male e poi sarà anche poi sarà per fare in da parte anche poi sarà per fare in questa cosa mattina una manina io non faccio più lo mondo per quando vengo con Natale mi chiamo da Miami da Papa e non sta casa non va in casa c'è un fiore di bombe a chiamare no ma se una rana non può essere la rana non c'è ancora la funzione la rana sta chiamando tutti ma che hapa tutti così tutte le davanti che stanno in due un po' da teghe un po' una cosa in quella una cosa in quella un po' di rossano dopo un po' di verde e come un po' di verde allora per la mangiana va due un po' da pesca adesso è così quando la da tutto una mangiana va a tutto non ama la mangiana va a cavacù a va un po' un marco un carichi tutti gli attini mangiando in gara stanno in segnale direzioni del solidale per il solidale non c'è molto in segnale lo vanno in vita lo vanno a madere non ha più mondo e spera che le piscina io non capisco mangia tutta madre ma che nel caso di come è importante la femmina frumelo mi dice non mamma mi dice come è importante la persona Thank you.